puasa lain sekedar nahan hawa nafsu, lapar, dan haus tuan. Contohnya maling. Perbuatan kos kitu teh ulah dilakukan di bulan nu magpiroh ieu. Kusabab marusak kesucian dan keistimewaan. Geus aya nama ulah dilakukan di perbuatan kos kieu nya dosa. Ingat ka dosa tong. Siya kunaon? Oh, siya na mun bae. Siya na mun bae. Aing kepikiran omongan Ustaz. Itu sudah pikiran, nu penting orang buka ya rasaan be. Salah kayak rasaan bego. Terus tahun tuh. Bisa nama udah makan mangap ya lah sama Agus. Minta maaf, tolong lain mangap. Kita mah sudah aing langsung gitu mau masih. Nangis lah, cuman. Ayo tuh. Kudu main urun bae atuh. Jadi aing. Aing capek bego. Itu mana ieu? Itu budak cepet dah saya teh maling mas. Tuh, tanya. Gitu lah. Ayo. Lagi nyeri yuk. Siapa nani lu lompat? Tolong main. Cepet. Siya kunaon udah kansip? Hah? Siya kunaon udah kansip? Hah? Siya kunaon udah kansip? Oh. Harus jadi wasit. Idih. Awas sih ngomong. Siapa kunaon di udah kansep? Kan sih? Ini sih ngomong. Deket kan gak celina? Siya kunaon udah kansip? Oh. Ada yang maling. Idih, yang budek maling deui. Aja sama. Tebenernya budak lah. Jangan kan? Geus lah. Sini orang. Tadi tuh. Oh, tuh. Angin lu nya. Mulai. Tuh. Tuh nih luan. Tadi cik semua nah. Sialah. Siapa emang karena sah? Diki. Hah? Diki. Oh, Daki. Idih. Jadi karena sah? Yuda. Hah? Yuda. Oh, udah. Bodoh sialah. Bisa. Ngelakuin. Neng, kemana? Pikir di kelompok A. Mana sana, Neng? Ya lah aing. Aing dulu ih. Aing dulu. Karena sana, Neng? Ansa. Oh, Anissa. Ansa. Oh, Anis. Ih. Aing. Gedeng. Tuh. Ih. Eta budak anu kamari maling kelapa aing. Pana ya awean segalanya. Kos anak aing deui. Samberkeun lah. Oh, tuh. Lancang mah budak. Pokoknya budak anyar. Nah, sia. Lu ka mana sia? Sia nu kamari maling kelapa aing kan? Sial si anak aing rek dibetak sagala. Hah? Anak? Heuh, eta anak aing. Tadi sia naon aja ka anak aing bae. Anu njak doang. Daengekeun nya ku si tiluan. Pokona aing teh sudi anak aing rek sia. Ayo Neng balik. Bang.
Apaan sih ya? Awas lah. Galak amat sama Agusnya. Dasar main mikiran dosa, is dijenjengkel di bae. Bagus tuh orang betak di bae kebona. Bagus lah. Disuruh kemana? Lu. Ayo sia. Diuk sia. Sia ulah deket-deket yang nyana tuan. Nyana mah fungsi di JG. Nyana mah bisa na melengan buaing doang. Ate. Geus sia, asup deui ka itu. Aji nak keluar anak. Sarap amat aja untuk ih. Tembok. Boy. Oh, jadi ini rezeki yang orang yang terjolimi. Cokot pula. Nggak cokot kantem. Bunga sa. Wadah itu tah. Udah sukina. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kurang cari cing bae. Panas aja meren. Budak keajaan mah ngadenge. Sial jasa. Instagram baruka. Ih, geus aja lu cari cing bae. Dua. Udah di. Emang gak dibuka? Iya, ini bukan di Masjid Bella. Dia buka di masjid buka. Bagus tuh kajen. Yo, calik. Nonsep. Can buka mana ngeunah ieu pasna. Aduh. Yang mangga ya. Turun ya. Mana ngeunah ieu bonteng puan? Menang di mana? Di pinggir jalan. Pinggir jalan mana? Ya tadi dinya. Di mana? Lumang Agus. Haram jadah dong sia. Persi teh lompat. Hah? Si eta katinggalan. Saha? Si budak. Ai. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia.